कितें रिलीज करता आयज हांगासर हांवें बूक बरयल्लो आनीक दिस इज माय थर्ड बुक हो एमेझॉनाचेर विक्रेक आसा. The name of the book is English book to Tackling Wife Questions. हालींच तो एमेझॉनाचेर विक्रेक आसा. तो म्हाका खुशी भोगता हांगासर लॉन्च करूंक लंडनांत Kuwait-based Goan writer launching an English book in London. हे लॉन्च करूंक म्हजे आपोवणें आयज हांगासर आमचे मदयांत एक लेजंड ऑफ इंडियन फुटबॉल हांव फुटबॉलर आनी तो हांगासर आयिल्लो आसा. ताका आपोवणें करता स्टेजीर येवन मारता मोठ्यान ताळी मारून येवकार दिवंक आर्नल्ड रोड्रिगीस legend of Indian football. He played for India, he played for Goan, he played for Southall. Welcome on stage, Arnold Rodriguez. This body, आमकां आसलो आनीक एक म्हजो फ्रेंड म्हजे बराबर घेवपी आनी आमी सदांच कलकत्ता दिल्ली वचत जाल्यार तो म्हजो रूममेट तो हांगासर आसा इंडियेक घेवपी इंटरनॅशनल प्लेयर 𝗏𝗏𝗏𝗏 मोठ्यान ताळयो मारून काकायो सांगतो. हे असले फुटबॉलर जबरदस्त दिसती पडोवपाक पावतात. He has played for India a number of times, for Goa and for Southall. Welcome, my friend. This morning, म्हजे बरोबर घेवपी हांगासरलो हांसलो गांवचो बाब आनी म्हजो गांव भाव लिस्टन रोड्रिगीस. Very popular figure. Featherstone Fernandes, mata na Konkani. Fernandes. आपणा जाल्यार आयचे सचोट डिरेक्टर भाव Fidelis Fernandes. Goan, Esperanza, Barreto, Nagai Komentari Magneto, Ani, Ojitu, Angel Rafa Castro. This point is to 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 Rodriguez. Featherstone Fernandes modo sarko casis gaon barabar kyuki ami but he is a depot player. Rest all of us are Salman athletes. So book our release course होना जे legends असतात तुमचे सळगोंका legends असतात तांच्या हातांतल्यान खास करून आर्नल्ड रोड्रिगीस हाच्या हातांतल्यान तेतून हांव मागतलो आसलो 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 म्हजो खास दोस्त सारको खास फ्रेंड कुवेटच्या पूण तो म्युजिकाचेर आसा एक मिनट येयल्यार हांव तुजेशी उपकार मागता. येस हांवें खबर 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. And it is a proud feeling for me to launch an English book आमचे गोंयकारांमध्ये लंडन शहरात. आणि this book 250 pages for this book 40 lovely stories, humorous stories. हांव वेबसायट घेवन फेसबुकार जायते कडेन बरयता. But in this book there are 40 lovely stories. Make it a point to buy it and give it a gift to your friends and loved ones. Let's release the book from the hands of Mr. Arnold Rodriguez.
And I'll just open the book and show it to the public. There is some content inside. 250 pages book, tackling wife questions. Also, you also time get down on and I think my Sushao, Joseph Beto, Arnold Rodriguez, ภิdelis Fernandes, my daughter Angel, she's the biggest fan of my stories. Her book I'm in middle of also the director Fidelis Fernandes, my friends Chloe Fernandes. It doesn't come stage often. My friend and close buddy, Mr. Rodriguez and the Jidu Raneza Rodriguez. You want to salute them.